أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli musulman xeyr ve oxar, Allah Teala çaz ganva nimetrika harsa insandiz sad yazva insan difahun fikirav. Allah Teala di aql ganva aql zurbatir Allahya ve ha Allah Teala amala vur vaxtunda insandiz fahum fikir qayda. Ve ha fahum fikir di insan düz netice dalğın lazimiye. Allah Teala di paktir Kur'an din qene gzaf çıkara buyruq izvo musulman rez fahum fikir o. İhtimana di ayatni gizva hakikat olzu ki Allah Teala di savarçiler yaratmışuna yu gif digişuna insan rez xeyir guzva gimiyar hüler alqaqezva habura Allah Teala di savarla nazil izva evizva yatara hahat yatar sebep kana Allah Teala içiler alçanq kizva harsa nabatat aqejzva ve Allah Teala di içiler al yaratmışma hayvan rezkiliga vaxtunda habura garar digişuna savarin içileri arada bulut harqaquna veri ilk olaq roluz ki ketir alamatar lişen aravozva ve aqula ve insandri haburka çpiz kefahun fikira unikizdi çpiz düz manah kudda ve Peygamber di aleyhissalatu vesselam Lhuzu ki tarif izva hakti insanri fahum fikir izva. Sa sefer doldu ki Peygamber aleyhissalatu vesselam aqej nefida vaxtunda ada zakuna kisna suqnuwa isanar. Abru fahum fikir izva suqnuwa. Ve Peygamber haber una ya insanar küne ki arada uçi sa sohbet xuzvaç uçi zraxazvaç kün laha vaxtunda abru lan ki çina Allah Teala din yaratmışın rika fahum fikir izva. Peygamber aleyhissalatu vesselam ilk olaq diz abrun kıymet gana tarife onu lahani ki devam yekünük ilk olaq Allah Teala din yaratmış ünlü kaküne fikire ya ama Allah Teala hiktin diyata yani hadan hakkında küne aktarmış ünler iyimir. Uçiz lahata ak olaq lana abur Allah Teala din sirer ya keva anaqilna kudicide qat'icide şak olaq. Elbette akvazu ki çazni ümürden qene Gızaftir insanlar avazvası, insanlar avazvası, olar guzva, har cüredin. İnsan diva biçiva cevap guz teced aktins olar guzva. Allah Teala hineva mesela hiktin diva icüredin. Allah Teala di khira Rabbi Allah. İnsan di ikti fikri katuba astagfirullah. Zimi iktins olrikani. İktin fikir al, iktin aktarmışın ol insan tatun lazimi. Allah Teala di madni biçinsa Kur'an di ayatin qenelu huzva. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم يا ربي الهزوة يا ربي هنا yaratmışlar bir mahluk taruna havayda yaratmışlar. Çünkü cehennem din azab rivavna xıx. Yani akıl din sahibar, akıl ve insanlar fahum fikriyiz Allah Teala din yaratmışlar ve fahum fikri neticede abur Allah Teala din kudretli bili Allah Teala di zorba bili haktin fikir dal qeskayita abur iktin baxtlu insanlar yazwa Allah Teala di abur ka tarifi zu Kur'an din qene atan oldu sadra Peygamber din ashab Ubayd ibn Umayr Allah yüçela razikoy Peygamber din qoliz ve Peygamber din yoldaş Ayşe de yüçela Allah razikoy adı ve haber qazwa bu uçiz muqol çi Muhammed qazvaç elif sıvaç çaq Peygamber din gafar zirik el xukez ulhuzu Ubayda de muqol Muhammed femir ulhuzwa u qanijede u istiklujede İsarla sadra qazwa İsan hiqon bahajede ha haktin ixtilati Peygamber ulhuzwa de ina ve ashab de haber qazwa Peygamber yoldaş Ayşe diva ona çaz Peygamber din sirerika hada alamatrika çaz ihtilata ya ve hada Allah'ın ki Ayşe de ihtilat izva sayfiz luhdu ki Peygamber aleyhissalatu vesselam qarana gıler çıkınar qaçuna ve kbart i'tariz başlamışna ve kubun Allah qozna diyari da vaxtunda
ада вилерла нақваралахна ва нақвари хадан чуру михиз қижирна ламоуна ва ахпа сужда дис фи вақтунда пел чила цигачка чилел михиз қиженул хадан нақвари қижирна үкүни кап хей вақтунда Билал асхабди Аллах учала разихуй атана хабар гана үкүни куни вақт алуқнуадика пайғамбар диз алейхиссалату вассалам ва хабар куна я Расулуллах лана бес ви Аллах таала ди ви гунахар он гунахар ка михи онва خي وقجدا جناهر كون مخي أونوا وجناه سوزيا هكيل والله غلقة شنو هذا بس هنا يقوى شلار which is easy وبيغمبر ده دز لهزوا يا بلال لهزوا هيك زون شكتش بس في زاز الله تيم بتا قرآن دي آيات نازل كانوا احتمانا دي حقيقات الله تعالى لهزوا حقيقات الله تعالى تشلير تصور يرتمشونا يغيف ديجيش هنا ومسا الله تعالى اختي علامترا أقول أوائي سنار بطل أقول دين صاحب بطل كتير علامترا وزو لشنار وزو بخصوص إنسان أمي خيلهانو كي ني فكرار فهمار أونا إي آياتي مانا نجيرخن إي آياتي كخبارخنا فهمار فكرار إيز أما حقيقي مانا دل حقيقي مانا مطلب دين غور دا قنطور إنسان بخصوص إنسان الهان پیغمبر عليه الصلاة والسلام ساساتين فهم فكرمو ام يفتي اور كبارت اترلا خيرلويا چنا علاويز ايزوا چون düz غوردا قون لازمه elbette insan dez farz der ibadet harovozwa abruk abur evez ida sazat nevaç hakki вақтунда abru геқиге да са маса ibadet nevaç ama inal ihtilat fizvadi Allah vatir kbart atar yazwa fikir fahumu am güzgü xizi insan dez keliga вақтунда hana ha güzgüda fam fikrunin güzgüda kes keligni insan dez biçi layıklı bilir ve layıksız bilir noksanar akoduldu Sufyan bin Uyayna rahimahullah di hamisha muqal ihtingafarik el khidilda haqiqatta insan dez fahum fikri iz çizvata ada har sekuni kayvi çiz ibret dars menfaat hukudda im Allah Teala'nın gunugi insan di fahum fikri o har sek Allah kullu hadaz düz kıymet gun im ihtin Allah lan kezdi al hasana ihtilatiz quwatiz iklu huzwa eğer insan di aquzwa gafar hikmat yani akıllı gafar tuşta abur lavga boş ihtiltar yazma eğer adam kisne aqazon am fahum fikri on tuşta am nuzuki adam kaygısız böyle eğer adam keligun vilera akun sa artuxon çirvol qaçun menfaat qaçun patol tuşta am adam fahumsuz böyle Allah Teala di merhametli vilika Allah Teala di çezguz ve nimetrika fahum fikir avun am nuzuki ibadet Allah diz ibadet avuni qısan jureri kasad yazwa Abu Suleyman loda kast ihtilat yazwa Juan viler verdişer oldu naqara vadriz ve juan rik fahum fikir iz verdişera madni hada Allah ve izu ihtilat i dünyadika fahum fikir avun i dünyadin lezzetrika krarika zinnetrika fikir avun amluzu ki insan din rik qayizu insan dirik el pas aqal darzwa ve adarik ela aluzvu ahirat hamişaluk dünya ve hamluzu ki hamişaluk ahiratin dünya rik ela aludun am balahrika Allah Teala din cezairika sa cezair İbn Abbas ihtilat izwa içela Allah razikoy qısanq Allah rika fahum fikrawuni akhir hama haq Allah aunal qlet khunal ghizwa Üçiga khay khataya rawata tuba istighfarawuna tuba istighfar izwa insan de gelecek de ha insan de haq Allah tunal ghizwa yani hada davam qidash qlet hakti gunaha qidash mad ve rivayet riga arzu ki Allah Teala de üçün paktir kalam rikasana ihtilat izwa haqiqatta za har sada kamalu ihtilat izwa gafar qabul zwa ditush zo anjaq adan qastariz niyatriz fikriz keligzwa eğer adan niyatar ve adan muradar maylar eğer Allah Teala di yani üçih alqanvata Allah di alqanvata zahadan kisun eğer ham kisna qazmatani zahabur fahum fikir diz alqırzwa ve adan gafar Allah Teala diz şükriyar zikriyar avuniz ve İmam Şafii di üçela Allah razıkuluzu ki insan di qısan krarika qud rik el ghizwa hada sadlaha di
aqullu wal aktin aqullu wal fahum fikir dal binela mishkanwa. Qedla hadi vicdanlu wal. Jwan vicdan mihis khun. Ada binelu zikhi jwan hevesar jwan hisser mit yuqarunya. Podla hadi quwat. Hadan bine yazıki jwan ajur mit yuqarun. Qudla hadi adalatlu wal, düzgün wal. Adam bine yazıki ama insan deviçin ruh ve beden قوات وره صدا ور وقتون دا gün izgayı وقتون دا أخبا أغاز وادها adalatlı ölüyor. Koy Allah Teala de çun fahum fikir iyiz. Allah Teala din yaratmışın rika fahum fikiriyiz ve düz Allah Teala din kudretli bile Allah Teala din sattir bile fikir dalgıda haktin kısarika çuni kısmet uğra ya Rabbi ya Allah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.